nga timpo jumhan katang sore nga hunapa kodon napa siksa dun laso joine pa na masin ni tonki bangke halaso disi rathol pak nangko cisong nangko halaso pore milita wede mili Nepal situ amasi or pagi meeting hora bangke nang kodon ci 19 aja pagi sisi nang lo 20 ni bang or pagi hang lo bang lo apa sama hang lo halaso amai long milita dun karbiang lo kita kere kita gidinga teman berlap lo halaso berlap ang berbensi hadak amutin kami macam-macam alam kulit cipek lang lo ta rada kari lo bang suka cisoma teng kecil ladang bangke isi lamrai cerai dek lo tong sekopen aramnya kan kita tumpang tarle pe gua bangke ada all party pe council pe masih alam cerai dek lo masih penangan atau mana lo kacir hok kacir dia tunda dulu halas satu ahok pe bantu amad ran pada bangke mana bangke mungkin mungkin plento asai bang lahat tali beda alam dia bangke na dak itu karbiang no alam cok kali India dan masih bicara orang mereka pajak kunci pasti Supreme Court penambil order tu Supreme Court penambil order baru putar ke dalam bangke apa mangbe kita mangbe yang coba Sitame Radat Arlo kedua ejak family atumbang high court Piaya pidamgat puno Lasomat intongko Seta high court piaya pidamgat putar ke dari kemana sedang dimanjik ya Lake Council hin pensiun ada klon ne kecepat jauh ni pakai cedang dalam kes kecedang Kalau mereka piaya pidam kami authority ke council pidam apa sih Council atung si laso lang ke cedang dalam Tapi laso arizal ini tumlang le dalam manta Amasi na bangkit pada ko kosono Manora bangkit itu awal itu ko anang deng ke ne sita nora bangkit Cuci junje Ami hot ke pensa me cisong mangko Kacesong ang dung kiti punatante Democratic Abdena bang bangkit Indefinite bangsa cuci junje hello Extreme Laana porta nonanta karbiang no Autonomous Council pen Inutta na bista bang abuja La bang hello kematam ini Nono hoki social media kai Bista ke no ya bang hello Bista ke kadok kami kami mampet lo Seta Dang bang ke bista ke ab siapa nonata mera abuja Cuma tiga Masalah itu ke apa itu no public representative pusikipo ini temrada terbuat ke cok pencok hai abang ko bang ke public representative no rada to makisu akari ni kita masuk kami ayam itu ke cepat cuma jepan kita kamu jepan kami antara beda Anca kandidat MLA tagana MP tagana Atiada ketabi alam sande Luar order alam si patilo Luar order MP kumano mo State government Puja ada pun state government o representative kumano MLA Bajaran sa MLA Alam ni sa state government na singkira ko Council authority to ada state government head minister na singkira ko nasa puta ito ng densitan sila bangke kami lahat ko puta pusitin awe lahat kali merdak pinike kita kitsi kaya alam kita ya bangsi bijar lo sa bijar pinike sucot kami ada angkere ini ko masih ini ko bangke dapat lagi ambil ini development ambil ini Coba mati lah box. Hari lu pun diko.
Ano online to dito tayo tarik fakta. Apa nanti nak? Mobile tarik. Lasi, Oh. Lantas apa? dora bagai penangan, isi rara pansame, along ka convince ke, la salam dari tum cini si kami. Karbiano kita cinta siapa? Pura. Itu mana? Dora bagai solar, efek terhadap. Yaitu gas terhadap kompres biogas kesemarapah. Lape, dora asal hydro project terhadap pulpen. Tini lah hakikan Japan makin long lenang ji. Kemana long lenang kita nanti? Tini karbian long lesi. Chief Minister. Amin tak cuci lo. Oh, lah. Tini kopi pili orang itu pembeli teman kecil rai. Kopi pili kembali pen MOU kudo. Advantage asal tu 0.0. Tahu. Advantage asal pulo. Amin ke? Kiri. Disadvantage pina. Alam mo na kita ang karbian lang di bahasa. Basta baca mo. Dang pajak. Sisitu ke Cipubon. Tribal land di Cipubon. Long leher ke council ke Cipubon. Council aku tanggung si. Ini ke cedung korporat kan. Long leher ke tante. Nah misi ke itu kopi manjelang. Isi example itu tegong lo. Asam rifle baki pipen. Inut bala. Akar biar tu itu makan mudah cok hai bang dema. Awe. Ini sisi ayano. Ini tu bang bandari full. Ini tu kilo dan cok dia tu awe. Sam tak taksi. Kiran japa. Ini sekolah naminan. Ini solar project naminan. Oh, nih, hah, yuji kan temu, yuji kan, hah? Tuh.